Namhla sesitophetha umsebenzi lo waqala cishe eminyakeni lophelile nasisuka nje kucala kudlala lekubo September. Cha emateam atimisela athi nawusuka nje indlela ayibonakala inze kakhulu. Sacala sadlala kuma groups sende ama points sabuya sangena ku knockout. Kepha ke sitawubonga ukuthi nje ama teams atiphethe kahle kakhulu kwabade lokwendekako lokucishe kumacala noma besidlala ke njengoba senathi ukuthi isimo selitulu sesiguquguqukile besathi ukuthi kutawudlaleke ehlobo nyalo bese lina sonke lesikhathi vele bokuthi noma ngaleyana ngalesi sikhathi uvaleliso nje ubona lokuthileyana ukuthi akambe kodlala sizame kubambe leyo calendar kodwa ke sitawubonga kubeketela kwabo ukuthi bagcine bacetsile bese ke sesibulala kakhulu emabhodlela kubaka Sibebe ukuthi basichase ngale sikhone lokudlala kusicasa kwabo kufike kwayieda ivalue emzimba yebhola nje because nanyalo sithithe noma sesiphuma siyoshana nabonisanga yethu labanye kuletinye igotsi savele sakhombisa ukuthi thina sitraineke kakhulu saphumelela noma bongathatha number 1 to number 4 bekade afika aphumelele le ngalokuthi baka Sibebe basende ukuthi sidlale kakhulu sikhone ukudlungiselela kahle Pinze ke singayikhohlwa neexecutive yakaho isibambizile bekuthi nase kumadima shaya incingo sibute kibo ukuthi nase kunje siphuma sibhekaphi hawu basichache kwendeke konke lokho bese sibiya ke khona labanye longathi basele emuva lelibandla lesilaliselako labo Rafela bantu bayatinikela ngalesi nesikhathi uyukhanze ukuthi lelive lisesemuva njengoba enibona nani bona kufuna babonele action bathathe isinqumo leso sesikhathi lengeke futhi iphinzi biselwe emuva kuthiwe buka kahle kufuna nje sale bese simukela lokho nasibuka live lisembili nje uyabona naku World Cup bajika bathi le action aseyibuye uyibuke kahle nyalo lana kufuna semukelele lese basitshele kona siyabonga lokuthini kwemukele lokho bese sibuya ke kubetindzaba hawu basite kakhulu ke la betindzaba because mina nje nangathi kusakhula thine bekude le incentive lokuthi ubonwe ngumhlaba wonke nje kusikwendekana kuphuma ephepheni nje wawuphuma na uphase standard 5 noma kwende uphase form 3 kumenyetwe eredweni utaze wothi selahla ugathe ama results aka form 3 ukuthi batakubite eredweni but nyalo siphuma lana sesigcwele umhlaba wonke ngemsebenzi wabo lebe ngingagcina sengile ngibacelelela nabo kulabadzala ukuthi baphakela ngalesi nesikhathi boba khonyana inkosi yami lokungamane kubethe imvuthu kuwele kibo batokhona nabo kusebenza ngoba sibafuna bafune khanze ukuthi bede vele lebanako ngidawuphathisa nje kubantu labadzala nabakithi siyacela vele kusimane baba coverage basite leningilabo nje besukele kithi emzimba sebagobheke nakulala abanye laba national but nje nangabe khona sesike sibabonele nabo losukwendekana ngathi mina siyanimukela cishe nonke sicela ukuthi umsebenzi uchubeke uhambe kahle sibonge ukuthi lo silana kude lokwawe phala omunye konke namhla sihlangene ngokuthi sitawuthemba kusibani labadzala mhlawumbe nakhona sekusuka kudlala bese siyachubeka baphindze basakhangete siyabonga bekunene